TV amahoro y'Imana n'abane namwe. Iyi ni yacano yanyu rero igenda ibazana amakuru y'ibyagiye bivugwa hirya no hino mu gihugu. Uyu munsi tukaba tubazaniye amakuru ateye agahinda, na amakuru ababaje ku bakunda umwami n'umukiza. Rero twabasaba kugira ngo mukurikire iyi chano yacu, ntimukureho urushinge kugira ngo mubashe kuba mwakumva amakuru biba bigezweho. Amakuru yacu rero nta yandi nayangaya. Ni amakuru avuga ko itorero rya ADEPR ryatangiye kugurisha insengero zimwe na zimwe ryari riyoboye. Ni nyuma yuko rero hakozwe igenzura mu gihugu hose, bagasanga hari insengero zimwe na zimwe zitagiye zujuje ibisabwa nk'uko mwese mubizi. Insengero zimwe na zimwe zigafungwa, andi matorero n'amadini akirukanwa burundu kongera gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi tubazaniye amakuru avuga ko itorero rya ADEPR ririmo rigurisha insengero zaryo gake gake nk'uko tubikesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Rero nagusaba kugira ngo nimba ari ubwa mbere tubanye kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, ukore subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi. Rero amakuru yacu reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko itorero rya ADEPR ryagurishije cyangwa riri kugurisha insengero ryazo. Ni nyuma yuko rero ku munsi w'ejo tariki 23 hagaragaye ko ADEPR yagurishije urusengero rwitwa ADEPR Rukiri. Urwo rusengero rukaba rwari ruherereye mu rurembo rwa Kigali, paruwase ya Remera, itorero rya Rukiri n'ubundi. Rero uru rukaba ari urusengero rwe ruherereye aho ngaho, rukaba rwaye rufite abayoboke benshi mu bigaragara, kuko rwari urusengero rwiza rufite imbaraga, nubwo narwo babe bararufunze, ariko mu bigaragara nkuko abakristo baho bari kuvuga uru mu rusengero rwavunnye abantu muri rusange. Rero ni nyuma yuko rero insengero zimwe na zimwe n'ubundi zagiye zifungwa, ugasanga abayobozi bazo bahise bakodesha, bahinduye akabari, bahinduye ibindi bintu bigiye bitandukanye. ADEPR yo rero ngo ntabwo tuzabikora uko, ahubwo turazigurisha. Rero ntabwo byari bikwiriye nk'uko abantu bagiye batandukanye bari kubivuga mu buryo butandukanye, batari kubyumva kimwe. Bamwe ubwo bari kuvuga ko ibi bintu bitari bikwiriye, ahubwo hakagombye gushaka umuti w'ikibazo, ntibagurishe insengero. Rero abakristo bo muri rusengero bari kugenda bavuga nkuko namwe muri kugenda mubyumva hirya no hino ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ntabwo bari kubyumvisha neza. Bamwe bari kuvuga ko urusengero rwabavunnye, kuko nyuma yuko urusengero rufunzwe ntirwongere gufungurirwa. Nkuko mubizi insengero nyinshi zagiye zifungwa, uru rusengero narwo rwari rufunzwe, ahubwo abayobozi b'iri torero bakomeza bashakisha umuti w'iki kibazo, bagenda noneho banyura mu baturage cyangwa mu bakristo bari bayoboye, babaka imisanzu. Urwo rusengero birumvikana rwari ruri gukorwa. Ubu rero rwari rugeze igihe rurangiye, abakristo ubwo bari bafite icyizere ko nabo bagomba gufungurirwa. Ejo ku tariki 23 basanze urusengero rurimo rusenwa. Abanyamakuru bagerageje kubaza umuvugizi wa ADEPR mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ntiyagira amakuru ababwira aribyo byateye benshi gucika ururondogoro, aho byagaragaye yuko urusengero koko rwaba rwagurishijwe nyuma yuko basanze amapave, amakaro, nkuko abakristo bamwe na bamwe bavuga ati urusengero rwafunzwe nta mapave nta makaro, ariko ubu twe tumaje kubishyiramo, urumva twakoresheje imbaraga nyinshi. Abo ni abakristo bo muri urwo rusengero bakavuga ko bari bamaje kwatakariza imbaraga nyinshi cyane. Kandi koko nkamwe murabizi kubaka urusengero ni ibintu biba bigoranye cyane kugira ngo murukorere amasuku, ariko ababo bari barushoje. Rero nkuko bamwe bari kuvuga ngo leta ibatabare imenye ahantu ayo mafaranga agenda ashyirwa, dore ko biba byavunnye abaturage, kandi leta y'u Rwanda ivuga ko nta cy'umuturage kigomba kwibwa cyangwa kwangirika. Surwo rwonyine rero gusa, hari n'urundi rusengero rwagurishijwe rwitwa ADEPR
Rugarama. Urwo rusengero narwo rukaba ruherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, mu kagari ka Gacuriro, akagari ka Gacuriro. Narwo urwo rukaba rwaragurishijwe, abakristo baho bakaba basigaye basengera mu bice bigiye bitandukanye. Bamwe bakaba basengera kuri ADEPR Gasave, abandi bakaba basengera kuri ADEPR Batsinde. Rero nk'uko hirya no hino mu gihugu bari kugenda babivuga, ntago ibi bintu byagakwiriye ko insengero z'Imana cyangwa inzu z'Imana zigurishwa muri ubu buryo, ahubwo hakabaye hafatwa izindi ngamba z'uburyo hakemuka ibibazo. Nimba ari ikibazo runaka gihari, nimba ari wenda ikibazo cyo guhemba abakozi, nimba ari ikibazo cy'amadeni wenda itorero rye ririmo, ntago ari uko byakabaye bikemuka, ahubwo hakabaye bakemura babinyujije mu bundi buryo. Nk'uko rero muri kumva abakristo bari muri uru rusengero, ubu nk'ubu kumubwira ngo azasubire mu rundi rusengero, cyangwa igihe bafunguye insengero akajya gusengera wenda mu rindi torero cyangwa ahandi hantu nanone mu rundi rusengero rwa ADEPR, bakamubwira ibintu byo kwitanga, urumva ntabwo yabyemera, kuko urumva yavuga ati n'ibya mbere twarabitanze ariko bipfa ubusa cyangwa biragurishwa ntitwamenya aho byagiye. Rero murumva bikomeje kugorana ibintu by'insengero. Urumva nimba urusengero umuvugizi aravuga ngo urusengero nirugurishwe, kandi biriya biba byaturutse muri ADEPR hejuru, ntago biba byaturutse hasi, kuko abo hejuru nibo batanga raporo bakavuga ati uru rusengero rugiye kugurishwa. Nk'uko mwabyumvishe, abakristo bo kuri uru rusengero ntago bari bazwi ko urusengero rwabo rwagurishijwe, ahubwo barabaretse barakomeza barakora. Ari nabyo bari bari kuvuga ngo iyo baza kutubwira hakiri kare ko ruzagurishwa, ntitwirirwe dutaho imbaraga zacu. Rero ni uko nguko bimeze, mwihangane abasengeraga kuri uru rusengero ndetse n'abandi n'abari kumva aya makuru bakumva bateye ubwoba. Mwese twabasaba kugira ngo mwihangane, kuko iyi ni ya minsi ya nyuma iri mu byahishuwe, nk'uko twese twagiye tubisoma, hahandi ijambo ry'Imana umuntu azaza atungwa n'iryo yakiriye, naho ibindi ntibibace intege. Uwiteka niwe ufite urufunguzo rw'ibi byose. Rero ngayo nguko, kandi twabasaba kugira ngo ntimucike intege, mukomeze mukore kugira ngo turebe ko ibisabwa byazuzura, insengero natwe zikaba zafungurwa, kugira ngo tubashe kuba twajya gusenga nk'uko byari bisanzwe. Kandi mugume musenge cyane, kuko ikibi cyarangije gufata indi ntera. Murakoze rero, mugira amahoro, Imana nibaha umugisha kandi ibuzurize mu byo mukora byose.